Litan manakta tear gas kapar economic blockade toromba Nupi mga Sokle. Kokini imbus torok pada FCI gi siyang puba truck driver Sire police constable amasu Sokle. Driver halak pada CM na condemn tokre. National Highway 202 Imphal Urkhul lambi gi Sangkai Koki village da lambi thingzin economic blockade toromba Koki sing tankai na naba Manipur police amasum rapid action force na tear gas shell sing kapada Khongjang liyaw Nupi mga Sokle miyam sangduna nung nathajin ra truck gari singi windshield kaikri thawdo odugi matang na phangwa paun hai Ukhrul district leiriba miyam da phangana na ba Manipur lengang sinduna FCI gi sing thilluna ba Ukhrul district police amadi central forcing da thawda pikhi kangbu sina sing sak puba truck mari manga runga loina urkhul gidamak lapada Nupi amasum nupa kharana sangkai lambi thinglaga leramki lambi adu uwa phaijinduna thambadana tana makhoi mayam sangduna leramki police na makhoi bu satkhina ba haibada takiti maduna maram oiraga rapid action force amasum police na tear gas shell sing kaptuna miyam adu tankhai bawraki mafam adura leramba miyam na security force sing gari sing nasu lepa leitna nungna tharaki amasum truck gari sing adu su nungna landaraki ngasi pung taramathuram tabadu waida mafam adu lanthoktuna laklaba matung TM ka som yoramdai da koki terroristing oigani singna bakharana singthaktagi nomai ron kaya marum kapsinduna security force amasum truck sing adu da impus taraki thunna yangna police amasum central force na khudan ki adu terrorist sing adu phana kuina nomai kaptuna lekhi koki sing adu nomai kablak para truck amagi driver pandun khutakta shiki duga Ukhrul district police ki constable amana makhong no mai maruna pandra soki laikhidraba civil driver dugi maming Nitish Kumar se kunthra gan kawi mak West Bengal gi Gogali district gini apokpagi maming na Vidas Kumar kawi mak FCI gi sing puduna truck WB15C 2403 gi driver ni aduga hauji Jenims hospital layeng liba Manipur police ki constable dugi maming na Deshingam Maring may kawi mahaki constable number 1905583 ni Ukhrul police station na itis tawraga laibani thawdo odu thokraba tungda ahenma police kangbu ama sangsingkhri central force singa loina na manak nakpada laiba mafam singna thi humbi gi thabak sathaki yairi driver halak pada CM na kandem tokri NH 202 da langang sing amadi TS kasongi lona ba mafam amada khulai paibe singna poche hondok hunjin tawba gari singda embus tawroki ba thong adu minister yumnam Khemchand khwaidi akan mamongda kandem tokri thawdo adu da West Bengal dagi truck driver ama nungmaina pandun sikhi begi matang na minister na awaba phungdoki sterasi gi kasin koya sin mathungna tangai fadana sangdaba yadra ba polam sing hondok hunjin tawba gi thabak tawri ba gari da attack sa tharaktuna driver hat begi thong asi khwaidi gi pangna ba thongni state lenga na ingta pa hanjin hananabagi matana lokhalakliba thawrang asibu apanno pinabagi panamda atamna embus tarokhibani haina makna haidi thabak mayam launanaba cabinet na warem nakri horticulture ki post ani ga marfugani thoi health ki nurse sama ka hundra ga humdui lo yakri minister yumnam Khemchand share loduna ngasi ayuk pung 13 rom tarak pada Manipuri da leiba anobu minister ki office ta cabinet ki mifam pangthok tuna tuan department sing ki thabak mayam ama launa warep lokri cabinet ki mifam asi ki matang na phangbu pauna hai Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur ki group B group C amasung group D ki tuan ba post ani ga marfugani thoi contract oina launa na gi ayaba pikri masida sunatana family welfare department gi oina auxiliary nurse midwife ANM gi hangduna lady post sama ko hundra go humdui launa ba ngasi gi cabinet mi phuna wore lokri impal jiribam lambi pakthok para sokolaba Dayan pokpidagi Tamenglong fawagi khongang mapana konwi imung amamamda lupa lising kumdra one time special humanitarian assistant oina pibigi wapamsu cabinet na yaba pikri none district Imphal gi jiribam fawba national highway kuntraga taret pakthok sakthok hananabigi matangda ahum suba package ki oina kilometer 2.4 na konba mafamda hectare 3.972 park chawba lam lainabigi matangna sugore blokhi Khongchang railway station ki approach road farm good circulation area semganabigi damak lam lainaba direct purchase committee DPCCM nabigi matangna su cabinet na gore blokhi SASCI gi makhada loktak ta luxury resort semgat ga loinara
tourism की project paikhatnabagi matangna super blocky Bisnupur Forest Division की oina Range Forest Office hanabagi damak Divisional Forest Office ta lampi bi की matangna super blocky Imphal West District ta Ayush की dispensary ama sanaba Director Ayush ta lampi na bahana su cabinet na wore blocky hari Nemsa ki gen lauthuk na ba su abrogate taw na ba ansam na taksilakli KNFP की chairman की लोइना भी पीनेमसा किबगेन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फम लाउथोकपगा लोइना कोकी मिलिटेंट सिंगा खुयेक पीनरिबो सु एब्रोगेट तौगदबनी हाइना ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर अनसमना तक्सलाकली लोबसना थादोरकपा चिरोलमना हाय मे कुनगा मरिदा अनसम की हाना की लोसिंगबा सिंगा लोइना मणिपुर हाउस ओइरकलिबा फिबम अमसुम सु खुयेक पीनदुना लाइदिबा कोकी मिलिटेंट सिंगना लाइरोन बाइफाइ विलेज दगी लेंगमै नागा तरागा निपान फजनखिबगी मतंगदा कुमना खननैनखि Hauzik fawa poster ani yauna liangmai naga taruki laifam puthokpa ngamdaba state lenga ki thawangbo lobasin akan mamong yaningdaba phungdorakli Manipur lenga na ngasidagi paraga numit mari nigi manungda naga misam taruk thadok hananawa tharang lakhot hangadabani kariguma matam asi phawbagi manungda misam taruk thadok hanma ngamdrabadi naga singna Manipur lenga boycott taunaba phirep lorakpi yai lengak sogatpada yawriba naga MLA singsu furup asigi interest ta lengak sogatpa tohanbi yai Priyas nit biology na satra masum satri singway but no I ever pausel puduno luxury NTA nit UZ 2027 NTA nit UZ foundation course ki weba admission form thazari lakli bazun ki tang ama English singani ga kun ga taruk tigi class haujaragani hari basinga sida khena ba timing da nit biology foundation class 11 foundation class 12 ki class tawjagani nit biology takpa de sahi tara hen experience lairaba biotechnology MU life science MU department singda former guest faculty oiramlava well experienced faculty singna takpi tambigaduri hena nungai diba paw mana satri singi oiba residential hostel facility sulejagani IDP singi free classes yauna special feature kaya mas phangbigani haujima contact tawiro akhoi contact number di 7005534385 natragana 7005376151 akhoi address na kaisampat kaisam laikai ni Maharashtra da Husen में यूथक लुबदे की तरह हम दो शिरी महाराष्ट्र की पुणे में सुम पिंपरी सिनवाट हुसेन में यूथक लुबदे की मियोई तरह हम दो शिरी पिंपरी सिनवाट सिटी की पुलिस कमिश्नर बिनोय सोबेन हाय पोटयान तौरब यूसुंबा मसुम योनबे की थबक तसीनब मियोई मंगा पुलिस कस्टडी दा लेरी अतोपा मियोई अहुमना स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की कस्टडी दा लेरी थौदो असि मपुंग ओइना सेनबनी हायबा योगेश वांगखेत कौब मियोई अमगी मथक्ता Dakodi police station FIR ma file tawduna thijan humjin bagi thabak sa thabakre Maharashtra ki chief minister Devendra Fadnavis na Hussein ba masum potyan yaw lalon bagi thabak tawriba miyoi singi mathakta akan mathabak lakhona ba Pune amadi Pimpri Sinwat ki police commissioner singi yathang pikri crime branch na thawdo si ki matana kupna thigat paga loinana mara leiba miyoi punamak phana bonari state excise department ki superintendent of police Atul Kanadina Fundo Kibiki Matun, Stedasi Tuan Tuan Mapam Kada Miyoi Krana, Yudo Khudong Tinga Weba, methanol Koba Chemical Lama, Yansin Bigi Tong Satariadi. Chief Minister Y. Khemchand Ahanba Manipur Rifles Complex, the Nauna Saba Manipur Police Museum Ngasi Sangakri. Manipur Chief Minister Y. Khemchand Ngasi Ahanba Manipur Rifles Complex the Nauna Saba Manipur Police Museum Sangakri Sangabagi Thoramadu Manipur ki Director General of Police Rajiv Amasu Manipur Police ki Makok Thombo official Singa Saruyaki Manipur Police Museum as Sangabaga Loina Minister Y. Khemchand Fundo Kibadi State Museum as Sangavas in the Manipur Police ki Itihas the Sintani over Pandub Ama Handokli Institution asibu police ki heritage mamal yam laba masak mathum sing thampam amo ohenana ba masum tungda lakaduriba mirol singi pungning ithil oina ba masina asoba mating oiragani loidana Manipur lenga na su pungning thogatuna thamnabagi aset pa phireplai CM na hai museum asida Manipur police na haudorak parigi hausi phawda leiriba tungan tangkak singi photo sing Manipur police na mamangai matamda sijinaram kusu kulai sing amadi uniform yauna atai polam sing ama archive ki oiba csang sing ngak senduna thamli museum asi mirol kya da lerama police ki miyoi singi mathauda puning sangba amadi makhoi gi mathauna da pi bi ikai khumna bani British ki matam ni haudorakhiba Manipur police ki masak nai ba thabak sing amasung tuan tangkak sing da lakhiba ahong basing adu museum asida mayek sing uba phanglaga naikhi
ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯟꯁꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯕꯥꯏꯐꯩ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯟꯁꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯟꯁꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯟꯁꯝꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥ 19 ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯟꯁꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭रेस स्टेटमेंट अमदा नागा खुंजासिंग फजिंदुना थमलिबा सिग मरी लेना तोवान तोवान नागागी सीएसओ सिंगना तौखिबा अपील सिंग डेमोन्स्ट्रेशन सिंग असिदा गवर्नमेंट असिना सब साब एक्शन लौब ngamdana leiribasida nungnangba phawi गवर्नमेंट की थवंग असिना कम्युनिटी सिंगी मरकता हौजि हौजि अकी तुजुंगबा फावबा एटमॉस्फियर अमा सगतुना लेरि हाइना फोंदोरखि अनसमना मणिपुर गवर्नमेंट थमलिबा अल्टीमेटम असि ngasi satnaba hogani hairaduna गवर्नमेंट फजिंदुना थमलिबा पास्टर अनि यावना नागा सिविलियन सिंग असु अंगाम यावदुना नुमित मरी निगी मनुंगदा नागा मियामना खुसिनगदबनि हाइबिगी कंडीशन सिंग थमगदबनि करिगुमो अनसमगी दाबी असि पीदबा तारबदि नागा मियाम सिंगना गवर्नमेंट सिबु बॉयकॉट तौबिगी खुंजंग संगसिनबगा लोइनना नागा लेजिस्लेचर सिंग गवर्नमेंट असि सगत पल्लेपनबा अपील तौगनि हाइरि लोब असिना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमसा किपगेनबु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना हापखिबा असिदा वाहंग हंगलदुना थमलिबा थौदोकसिंग असि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नि हाइरदुना नागा सिविलियन फादबा नेमसा किपगेन की मापुरोइबना चेयरमैन ओइरिबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप KNFP सेमतिन थांग किपगेन सेनै हाइबा सेंटर अमसुम स्टेट गवर्नमेंट सिना खंगलबा फावबा सेनरिबसिंग एक्शन अमा फावबा लौब ngamdana लेरि हाइना मराल सिरक्ति सिरोल असिना हाइ लमदम असिदा शांति अमसुम तंगदु लैताबा हंजिल हलनबगिदमा अनसमना गवर्नमेंट का मरि लैनबा अथॉरिटी सिंगदा चतखिबा मिहात मिपुनि अमदि एम्बुस तौदुना सर्च लीडर अहुम हाटखिबसिंगी मथक एक्शन लौगदबने अमदि कोकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगना सनरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट असि एबोक्रेट तौगदबने अमसु नेमसा किपगेन सु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मफमदगी लौथोकदबने हाइबा दाबी सिंग तौरि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लोनबदा लैबा लंजेनरुरबा खोदांग कुकी खुलगी खुंजासिंग मसा मसागी मयुमदा हंजिंदुना लैबा अहान बोइरि चुसामपुर कक्सिंग अमसुम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सिंग लोनबदा बफर जोनी हारिबा मफमसिंगी मानुंगसना लैरिबा खोदांग कुकी खुलसी इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदगी मे थादगी हौरखिबा इथनिक वायलेंस असिना मरम ओइरगा खुंताक लनसिरुरबा मतुंगदा कुकीजौ खुंजासिंग अमुहना खुलसिदा संगलक्तुना मसा मसागी मयुमदा लैबा कुकीजौ सिंगी मरक्ता इहान हानबो ओइरहरि खोदांग खुलद कुकीजौ खुंजासिंग बामुहना संगलक्तुना खुंदा लैता अदुन लेरकपगी प्रोग्राम असि MLA पाउलिलान हाउकिबना लुसिंगदुना खुलसिदा नुंगयुंगदुना मदि GTPA की पास्टर जालाना डेडिकेटेड प्लेयर ओइदुना हौदोखि हाइ खोदांग कुकी खुलसिद लेरंबा कुकी खुंजासिंग मणिपुर इथनिक वायलेंस की अकन इरांग थोकलिंगै इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदुगी मे कुनगन निपानदगी हौदुना खुलसिद सथरखिबा अटैक सिंगदा खांग मंगमदुना खुलसी थादोक्तुना खुंजासिंग सेनखि मतम अदुगी इरांग अदुदा खुलसिगी युम निफुरम अमा अरथोखि अदुगा युम खरदी टेक्ट कायदना लेरंबा थेनखि हाइदि खोदांग खुलगी विलेज चीफ जमीन लियन हाउकी असिदा अमुहन्ना हलक्तुना खुंदाब ngamba हराव फुंदोक्लदुना MLA पाउलिनर हाउकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदि विलेज अथॉरिटी सिंग द क्रेडिट पीरदुना हाइरिबा बॉडी सिंग असिना खुंजा सिंग मयुम मयुम हंजलप ngamlibun हाइखि इम्फाल वेस्ट हयेंदगी SIR की थबक सथबा होरगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की इलेक्टोरल रोल 2026 की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हयेंदगी BLO सिंग हाउस टू हाउस सत्तुना होरगनी हरि हाउस टू हाउस विजिट असि जुन 29 फावबा था अमसुना सथबगा लोइना जुन 29 फावबगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन सिंग रेशनलाइजेशन तौबगी थबक सु पांगथोखनी लोइना जुलाई 5 दा इलेक्टोरल रोल की ड्राफ्ट पब्लिकेशन तौगनी लोइना अदुगा ड्राफ्ट पब्लिकेशन सिदा क्लेम अमसुम ऑब्जेक्शन तौनबगी मतमना जुलाई 5 दगी अगस्त 3 फावबोगनी क्लेम अमसुम ऑब्जेक्शन सिंग लोइसिनबगी मतम जुलाई 5 दगी सेप्टेम्बर 2 फावबोगनी लोइना
processing asi loiraba matung September 3 final electoral roll phongani hari district asigi oina SIR exercise tawbada elector la ahunga lising maudraga samga maudraga taruk tawgani masiki manungda nupa voter la amga lising marfuga mangaga mangani duga nupi voter na lising kunga mangaga maudraga humdwe duga third gender maudraga ni panyauri hiramasiga mari lendna Imphal West ki DC office ta pangto ki ba pawgi mifamda DEO oiri ba DCM Rajkumar hai SIR si pangto na district election officer Imphal West ki electoral registration officer taraga humdoi assistant electoral registration officer taraga humdoi masum booth level officer sangwa kunthra lairi eligible oiba voter amata chithaba leitana electoral roll da hapna ba masum eligible oidaba sing lauthokna bigi process asi mai pakna pangthokna ba miyamna mateng pangbiu haina appeal dokhi laikhidraba naga ma lairon channa ba honaringe de koki militants na nomai kapsilakhi ngaseu pung tararo khar helak pada Imphal urkhulambi gi TM kasomaya da tangkul naga ama laikhidabi gi aroiba mathom mangam pangthokna ba honaringai da koki militants no mai kapsilakri hari adubu laibak phabadi kanama ta aso open yauki hari pausna makhata na hari badi kidney da nabana maram oiraga laikhidaba ahal ama aroiba mathom mangam pangthokna na ba miyamna awaba phongdopagi thoram pangthoklingai da TM kasom khulasigi bayana na leiba Palle jang hariba khulasidagi koki militant sing aduna attack adu satharakibani koki sing no mai kapsilakiba aduna maram oiraga aroiba mathom mangam pangthoknaba mafam aduda tilamba miyam sing kaiduna senaki Palle jang hariba khulasi IDP yauna koki gi yum kharaktamak taba apikpa khulamani hariba khulasidagi koki militant sing aduna cemetery da lairon chana bo honariba sing aduda nomai kapsinduna attack adu satharakibani hari koki militant sing attack satharakiba aduda marang nangna lairiba central security force ki maikaidigi handuna nomai kapana singba amata tawkidi masina maram oiraga mafam adugi miyamna central security force ki thawong sing adu yamna kanna yaningdaba phungdok narakli haina pawusna makhatana phungdorakli aduga tentang sumna miyamna thamjagi hausikui di miyam paus matase lusinjarage mas makhataba noba update miyam puna ngamina sena channel sigi maikeri gi myang phamda makhatana thamjari makhataba noba update miyam puna ngamina si